Kubor naga Shem jong unong san Hima. Sembut Menteri Rangba Kajala uba Prestone Tynsong, Sdang banlet office Treikam ha Secretariat na dola Shem Taïew, uba Prestone ulami ina Delhi ban poi Shillong, menhaka art punir tarik unai luar hajar art pusau, bat menta udang syong thachwa hayi. Haba unong thok kubor ulalet syaying sa jong ha Shillong, la ban kenduk beriau, Henry la syuya keren na jengai. Hagani kejinga keren ulayat hu, ba ula klan bat la Shem Taïew, Sdang banlet office. Kumjuk na kaliang unong thok kubor ula kitbok, ba udang syait dang klan bah. Habaya keren bat uba Holywell Constant, ubadai working president NPP pen Ursula Block, hagajinga don lang uba Nibaron Binan, ubadai vice president NPP pen Ursula, kilayat hu ba uba Prestone ula syait la klan bah, bat kila pen pawe kejing kemen, haba kila yok bane kendo ubat menta kasngi hayang sa jong Ba Holywell Constant, pimpinan Treikam jangka NPP pen Ursula ngi menta pilawan pai, pilawan nan ne layang ba Prestone. Chutu le mengi ila long kuna ba Prestone. Boleh sebut, apa debat kejengkot jengkiak, berdua. Ini kalau abiang gombak gelong bercerita gelong tahin. Mana pi Iwan Pai pi peli, mana Iwan Pai nanti? Iwan Pai arpun jauh dari. Sepale. Sementara pi Iwan kundu tu kat kum kejengap pi la apa bangkran ban. Awal abiang. Bila isok kaya, ya diskusi ya Treikam Treikam di bangin depan. Ya, penyanyi. Noi lah asyik office. Salah abiang. Lano yung sedang ban Treikam mencong kes. Kami yang kata empat dia keren. Pisau kum pisau men em haba. Em le lajang buat em le jang ben reu mau la khanjang. Kata tadi. Kata teka. Kamu tu ni dah kamu wepat mo. Ni snow men. Snow tu nak pun. Hoi. Toh kitbok ba Prestone nak klan, nak sanyak klan. Oh, boleh sebut.